Okey, Assalamualaikum guys. Belakang saya ni Toyota Vios tahun 2022 NCP 151. Okey, Vios ni datang daripada KL juga. Owner dia cakap bawa tak sedap lah, rasa berbuai lah. Jadi owner towing kereta ni daripada area KL sampai ke sini. Jadi bila sampai dekat sini, saya tak tunggu masa lagi, tak lengah masa, saya terus masuk kat machine tester. Untuk kita tengok berapakah bacaan reading sebab owner cakap berbuai. Bawa belakang tak sedap, rasa something wrong lah. Ada benda yang tak kena. Jadi bila kita masuk, kita test depan kiri juga. Kita tengok depan kiri 32, depan kanan 27, belakang kiri 26, belakang kanan 28. Lembut sangat guys. Bila keadaan tinggi reading macam tu, kita terus buka absorber, tekan. Komen saya muka belagak gila. Tekan absorber lembut. Ya kan? Ingat dia kuat agaknya. Kita adakan ready stock. Sebelum masuk, kita terus suruh dia tekan dulu. Tengok, baru dia tahu langit tu tinggi ke rendah. Dalam bulan puasa ni, baru dia tahu nak tekan sensor kan. Jadi bila kita dah adakan ready stock, kita dah tekan semua, baru kita akan pasang. Bila pasang, kita akan pasang semua sudut angle depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Semuanya kita akan perhatikan betul-betul semasa pemasangan. Jadi bila selepas pasang tu, terus masuk dekat machine tester semula. So you guys boleh tengok, bila kita masuk dekat machine tester, kita test depan kiri 15, depan kanan 15, belakang kiri 17 dan belakang kanan 18. Jadi bila bacaan macam tu, you guys boleh tengok body roll dia. Tengok ada lagi ke tak? Body roll dia dah tak ada guys. Nampak tu, dia stable tau, dia steady tau. Sebab apa? Sebab compression dan rebound depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan dah balance. So alhamdulillah siap akhirnya Toyota Vios 2022. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Vios ataupun Yaris, ada masalah absorber, berbuai, jangan risau. Masuk dekat link bio saya ataupun kat bawah ni, bawah ni ada nombor saya yang tertera di paparan skrin. Boleh direct Roger saya terus, okey? So insyaAllah jumpa lagi. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Dan yang paling penting, drive auto, whack the corner. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Bye bye.